Will Scott is your husband? Will Scott n'umugabo wawe yahuse ari umugabo wanje To make contact with you. ese yaba yarigeze kwamagana muri iyi minsi umve ibyo twagiye tubibona ya dokima barayibonye uyu mugabo ndetse akomeje gukuramo amakode bimeze bite icy'ingenzi dukwiye kumenya abantu bari inyuma y'ibi bintu byose maze kuvugana n'abandi ba agent babiri ku bindi wanyu bano nibwo baje kubaza fande atese kuko nitwe twenyine turi kuri iki kirego kuko hari abandi bagiye kubaza niwe muntu wari ukuriye division yabaza umugabo babuze fayiruse kwa muganga na n'ubu ubwo bajyaga kuzibaza n'amasasu yafuze umugabo bita Will Scott muziki wamenye gutonde nagusanze ahantu wagombaga kuba warapfiriye akana kavuze ati ngiye kwishura inyamara nabonye umuntu umeze nka papa wa mwana wenda bizi nawe birakugoye akana batangiye gufata nk'agasazi bano bari hano baragiye mu rugo rwe agiye gufata ibikoresho ngo berekere ku mugabo wundi babonye urebe arabinjiye hano twari turi abakugera hano ya kode bongeye kuyibona FBI ndakeka tugarutse muri business bafotoye tutururi dutangiriye hano mwirabura waje rero filime mfite kuva muri ibi Chris n'abandi tutazi batangiye kudusatira ndetse baraza kubimenya baturiho nyagasani ntabwo tubazi umusaza ari koza imbunda rero nibyo bita koza imbunda ari kuyihanagura iki n'iki She knows something. Uriya mukobwa wa FBI bisa nko hari ikintu azi. And I've got family. Kandi njye mfite famille. You gotta do something, Chris. Chris igira icyo bikoraho. N'abandi tutazi. Dore umukecuru turi sura. Njye bino ntabwo nabigumamo. Wapi? Ndakwinginze. Chris we. Sooner or later. Vuba se cyangwa bitinze. Fire. Barica. Ibi filime. N'abasaza bareba uko. Gasaza kitwa Chris bari kukabwira ati umukobwa wa FBI bisa nkaho turiho hari ikintu azi ngo batangiye kudusatira abandi bandi tugende gasaza gerano rebe karahatwika bimeze bite nuko tugatangiye iyi ni episode ya 4 nanone ni buri munsi saa 9 kuri BTN TV ndetse no kuri website bita agasobanurifilms.com no filime zose ziri gusohokera ubu kandi ziba zifite karite nziza zisa neza kandi karite ntoya ku buryo ureberaho rwose nta kibazo cya internet wapi ku mafaranga make yawe bimeze bite nuko tugatangiye bakise Cypher acyari Rocky mwibutsa ukeneye kwamamaza filime kuri izi filime zacu n'ahandi hose zica kuri 0785564831 Jacqueline Hells akarimo uriya mukobwa ni icyamamare shawo Lauren Gravity John J Jordan no karimo cyane nakubwengeze ni za filime bundi z'abanyabwenge abantu bashaka kureba ibintu by'ubwenge bya bintu bifatika bisobanutse hakubitiraho no Rocky filime z'ubwenge nk'izi zashobeye injiji filime yahuye na Rocky agaho kaba kahuye n'umunyutsi igiheri kiba cyahuye n'umushimyi bimeze bite agaho kahuye n'umunyutsi abamenye amafaranga ni Steve na Kelly bose nabashima amafaranga bari benshi koko bakavuga ati filime ntago yarebwa neza umuhitinza atagafashemo bakise Cypher katururi rebe akurino kuri FBI bafotoye fandi yarabibonye ikanga muzakode mungiye kuzibona nyuma y'igi bari barasibuze tubabizanye hano kuri FBI umusore bino bazanye bibuka yaragerageje no kubanza kumenya amazina amwe namwe nari mbizi ko ari ikintu ariko tuhishe Cypher from the warehouse somehow iyi ni ya Cypher twakuye muri ya warehouse gute Will Scott yagumanye kopi twabonye n'ibyo yanditse First couple lines. bisa nkaho hari 200 yamaze
gukuramo amakode is that each line is comprised of a name, ndetse iyo mirongo yagaragazaga amazina n'amatariki y'abantu it being the victim or targets. asa nk'aho ari abantu bazahemukirwa n'amatariki bazapfira. ubwo ni hit list. Strange is that after running the 3 victims' names in our database, they abo batatu bapfuye bari kuri list twamaze kubona cause bigaragara ko bapfuye bishwe n'urupfu rutunguranye, determined death day. ariko iyi list iragaragaza ko amatariki bagomba kuzapfira yarazwi. Get a hold of our forensic team. mugende murebe ikipe ya forensic Run a fresh round of autopsies and mubabwire bakore autopsy kuri abo bantu bapfuye, see if you guys can't dig up turebe any n'icyo twamenya between the 3. ndetse n'isano iri hagati y'abo batatu bari kuri liste bamaze gupfa bahuriye kuki. bagiye kubajyana Kacyiru kuri Rwanda Forensic Laboratory. ubwo ni Forensic Laboratory yacu nayo ikomeye cyane, bareba abo bantu bapfuye bahuriye kuki. ibintu biravuga ngo bishwe n'urupfu rutunguranye bazize urw'ikirago. Second floor. bano bibuke bari baje kuri umugabo ngo ufite cabinet d'avocat, izina rye We should. nako ntago ari umugabo, ni Scarlett Whitkins. ba Scarlett usanga ari izina ry'abakobwa nyine. The wine's done. Do you? ntago wapfa kujya mu isenga ye ntare gutyo, uretse And not the hard way. ni irindi zina babonye kuri ya liste. wibuke bagomba guca iwabo bakahita bajya kureba uwo muntu gafite cabinet d'avocat. barahageze singu yabareba telefone, areba akana ke muri telefone. uyu ni Claire, ni umukobwa bari kumwe. She looks like you. umukobwa murasa, Your daughter. umukobwa wawe I miss her. ndamukumbuye. ababyeyi buriya dukumbura abana bacu. What happened between you and your wife? byagenze bite hagati yawe n'umugore wawe? mwapfuye iki? That's personal. ni ibyacu bwite ntibikureba, naho muhera mwabagore mwe. ibyo napfuye n'umugore wanjye birakureba. twarabamenya manenge. Still love him? uracyamukunda se? hakurino kumbe dore umugore wa Will Scott ari hano muri supporting group, baraza hano bakaganira. Know if I loved him or hated him. sinzi nimba naramukunze cyangwa atarankunze, Both. ahari byombi. I've just been feeling kind of lost. numvaga ameze nk'uwabuze, nk'uwayobye. And he was. I just. gusa yari umuntu mwiza. aravuga wa mugabo we Will Scott, uyu ni wa mugore bari baratandukanye mama w'umwana. yaje hano ahantu muze mukaganira mukabwirana ibibazo mukarushaho kugenda mufashanya. Touch with his family? ese uracyavugana na famiye y'umugabo wawe upfuye? No. oya. Will had a falling out with him years ago. They've never met Anna. They didn't. ntago yigeze kuva twabyara umwana wacu n'ababyeyi ba nyirakuru n'abasekuru bigeze baza gusura umwana. Never told me what happened with him and his. weri nari ubwigeze ambwira icyabaye hagati yanjye uye na famiye ye ku buryo itajya dusura. Because I'm sure it was his fault. Not gusa icyabaye cyose ni amakosa ye. always just so headstrong and igihe cyose wiri yagira afunze umutwe, he just did whatever he pleased. yakoraga kandi icyo ashaka gusa, Reckless like nta that. kintu yitayeho. aravuga Will Scott azi ko yapfuye, kumva umugabo ni muzima, ni umugore we. Thank you for sharing. urakoze kudusangiza amakuru. hano uraza ukavuga agahinda kawe n'abandi bakakubwira kabo, mukagenda murushaho kwiyakira mwiyibagiza agahinda. buriya iyo uvuze ikibazo cyawe kirushaho kugenda wumva uruhutse mu mutima. niyo mpamvu nabashyiriyeho nimero yanjye, ufite ikibazo wajya umpamagara ukaruhura umutima, ariko mbere yo kumpamagara ukabanza ukoherezaho 20,000, ubundi nkagutega amatwi nkakumvira ubusa koko. What are you gonna say? You're Jehovah's Witness? ntakore no, Okay, ntugire ikibazo, be careful. wirinde. Her to come home to. wibuke ko ufite umwana w'umukobwa ugomba kujya kureba. Ciao. baje ku manywa bari bategereje banze barebe nimba nta kibazo, si ugupfa guhubuka. bano nibo bafumbuye lisiti y'amazina y'abantu bagomba kwicwa. avayo gutyo, dore akagabo bahuye na agasekirite tututu. urebe katorore zone, komeza imbere bucece. aje kureba undi muntu babonye kuri lisite uzakurikira mu bazicwa, witwa Scarlett. igihugu cyose kizi ko umugabo yapfuye. Kirano kura y'imbunda, uza ari umusirikare. rebe we kure bano yagasani, kimwe n'ibyabaye ubushize. yasanze umuntu ari gusamba, sike hano ari gusamba. Scarlett ubushize byamubayeho, uraza kumera sawa, ndano kugufasha. mva Look at me. I need you to concentrate. ndeba urebe
ushize nabwo yagiye gutabara umuntu bamushumba igishinge nibwo bamujyanaga rusororo rebe. Okay, I'm gonna take you to the hospital. ngiye kujyana kwa muganga. You concentrate on breathing. wowe komeza utekereze cyane cyane wibande ku kintu bita guhumeka. wowe komeza uhumeke wikonsantre mu guhumeka. Aterura umugore yari hano ngiye kubona uyu ni wasigaye ategereje ni Claire. Kingura umuryango umugore bamwihutane kwa muganga. Gusani Katururi Look at me. ndeba nuko ugerageza kugenda umugore bamukangura bamuganiriza barebe. Katururi aramwihutana ujyane kwa muganga. Niyo rebe umugore ameze nabi. Niyo bamushyize mu modoka bamwirukankane bamujyane kwa muganga. uyu nawe yari ari kuri liste bagombaga gupfa. Ese iriya liste ni bantu kibariho bakwiye gupfa bakoze iki? Ninde uri gushaka kubica? Amazina kiriho ni menshi muri ziriya code gusa si amazina gusa, hariho n'amatariki abo bantu baba bazapfira kandi ngo bose iyo bapfuye kubigaragara ko bishwe n'urupfu rutunguranye. Kumva umuntu ngo yapfuye ajano umwimurira ku gatanda, abaganga bari bafite ukuntu basanasa n'iki minsi kicuma jamara ajya ambwira ngo ngo ziyo narwaye umutezi. Ati se umutezi ni ibiki none uko ntabyo mbaza. Niko mikoroje nawe ambwira ngo yengo niko karwara nkunda kujya kwa muganga kwivuza. Sinzi aje arambwira ngo ni indwara ngo yandura ngo iyo nkwe amazi mabi. Atoke none ko ntabyo mba nzi. Mugore batangiye kumushitura yararima. Iyo buriya bigezeho abaganga batangira kugushitura nk'abashitura ikimodoka cya Manuel, menya ko ubuzima butameze neza. barashituye biranga. Api mituweli iravuza ntago izura. Iryo jambo ryonyine muganga yavuze ngo gore ntibimeze neza. Yaje kureba we yazanye kwa muganga bangukanye cisheni arapfuye. Fatana akagofero kari kana mujabutse gofero kwikuramo yarebye imbere hari kamera zamufashe kandi umugabo igihugu cyose kizi ko yapfuye. Gofero yamujabutse ntabwo yabashe kwihisha kamera. Katururi itacisheni muri iryo joro. Well, you did what you could. You can't keep blaming yourself. We wakoze uko ushoboye wikwirenganya. Ntabwo mbyumva. Your death date wasn't due for another 9 days. Amatariki uriya mugore azapfira yari ataragira haburaga iminsi 9. You gave that woman hope. Basi uriya mugore wamuhaye ibyiringiro mbere yuko apfa. Hope doesn't save lives. Ibyiringiro ntabwo bitabara ubuzima. Fiturujwe. Fiturujwe. Asuka ku kinyobwa cya Ingufu Gin Limited bita Hometown. In hospitals saves lives. Iyo umuntu mugereje igiye kwa muganga nibyo bitabara ubuzima bwe. Thought we were there. Numva ko twahageze. Ni wenyine uri kudufasha. Now. None ubu. Tomorrow you'll crack another name and ejo uzabona irindi zina tutagire bushya. Uriya muntu yari inzira karengane. Who said they're innocent? Ubisi gute sikari inzira karengane? Wabona n'abari abakizi banaye bari abari kwicwa. Ukizwa n'abari kajyanwa mu butabera ni kwi abyumva akanywa kuri Hometown. All you could tonight, that is all anyone can ask of you. We wakoze icyo ushoboye. You just need to stay focused. Kandi wirangara. Ibuka icyo turi kugerageza gukora. Niki? Crack the code. No gukuramo code muri bira bipapuro? At what price? Kukiye giciro se? Lost my job. Nabuze akazi kanje. Lost my life. Mbura ubuzima bwanjye. I can't even see my daughter. Ubu n'umukobwa wanjye ntabwo nemerewe kumubona. I had nobody. Ubu nta muntu mfite. Yeah. You've got me. Uramfite. Ihe. Ni Claire. Yeah. No
umugore bamaze iminsi bahuye nawe undebere toka satani rikamite mbikuraho kamyihutisha tuvuye yaratwigarukire kuri FBI ibisubizo byaje bivuye muri Rwanda Forensic Laboratory abapfuye mu maraso yo basanzemo icyitwa Liquid X. Liquid X ni iki? Increases the blood flow which more than triples the heart rate to fatal levels provoking a heart attack. Ati iyo Liquid X ni ibintu batera mu maraso yawe iyo bigeze mu maraso yawe byihutisha umuvuduko w'amaraso yawe cyane ku buryo bihita bitera umutima umuntu. Niyo mpamvu hari abantu bari gutera abantu ibishinge birimo iyo Liquid X abantu bakicwa n'umutima twe tukagira ngo bishwe n'umutima. Depends on the quantity, but bitwara igihe kingana icyo baguteye icyo gishinge ngo biterwa n'ubwinshi bw'ibintu baguteye. Let's alert all the hospitals, okay? I don't care if somebody comes in with a little bit of heartache. We know about it, okay, guys? Let's go. Gatorori. Bari kwicwa na Liquid X. Ni igishinge bari kuza bakabajomba ngo cyihutisha amaraso umuntu akahita apfa. Bano bari hano. Mugabo yaje hano. Where are you going? Ugiye? I'll be back later. Ndaza kugaruka nyuma. I really don't think it's a good idea. Ntabwo nkeka ko ari igitekerezo cyiza gukomeza wikatisa katisa. You're not gonna stop me. Ntabwo wamagarika ariko. I know. Ndabizi. Be careful. Wirinde basi. Here. Uyu mukobwa no bahuye. Koresha imodoka yanjye. Urakoze. See you later. Tuze gusubira. Yamutije n'imodoka ubundi ngo abakire batizanye imodoka bakene bakagurizanya imibyizi ngo ejo uzaza umingire sha nanjye butaha nzaguhingira abakire batizanye imodoka. The hospital reported about a woman by the name of Scarlett Watkins. Hari umugore apfire kwa muganga witwa Scarlett Watkins. They malfunctioned as the others. Maybe it was a heart attack. Ndetse nawe ngo yishwe n'umutima. She was barely alive when they brought her in. Bamuzanye se nk'akiri muzima kwa muganga. Point. Ahageze ahita apfa. She was brought in by one individual who left. Ndetse abaganga baravuga ko wazanye umugore kwa muganga yahise aca kaburirwa irengero. Kamera se amasho zafashe. Amasho yafashwe na kamera dore ngaya. Nyagasani. Z'umuntu wazanye kwa muganga wa mugore. Urebe filime. No. Yohano. Shyiramo hano areba amashusho y'umuntu wajyanye umugore kwa muganga. Kureba hano arabibona byose arasuminka aramwibonera. Will Scott baramwiboneye. Welcome back, Will Scott. Urakagaruka neza Will Scott. Hey, Will Scott bamenyeka akiri muzima. Bimeze biti. Will Scott isi yose yari yapfuye. I saw you yesterday. Natekereje ko nakubonye ejo hahise papa. It's so real. Numvaga ari ibyanyabyo. Nakana kavuye ku ishuri kaza kwirimbi kureba se. Going crazy. I just don't. Nimba nkintu gusara ntago mbizi. Nakana. I was gonna come live with you. Nifuza kuzaza tukanabana papa. Nakana. You were supposed to go to the movies together. Twagomba kujyana kureba filime wa munsi ya Rocky. And none of this would have happened. Iyo tujyana kureba ya filime ya Rocky byose ntibyari kuba. Oh. Iyo uza kuzuriya munsi. Wibuke bari bafitanye gahunda yo kujya kureba filime yanasobanuye. Papa FBI nibwo yamuhamagaye. Umwana akavuga ati utaza kwitabo bantu tukirebera filime ya Rocky. Umwana hari papa ari kumwumva. Kuki utaje papa? Papa ari kumva umwana we. Kana kamukundaga. Kakwebye ishuri kajya Rusororo. Ahantu bashyinguye se. Kuki wabikoze papa? Promise you never leave me alone. Wansezeranije kutazigera unsiga Nakana. I love you, Daddy. Ndagukunda papa. I love you. Ndagukunda. Umwana ari muri ibyo hakuri no waruhari. Why? Kubera iki? Hey. We, waruzingo. You okay? Mise neza wacyana we. Uyu mugabo wikorera hano. What's a young girl like you doing alone in the cemetery? Umwana nkawe yarakora iki mwirimbi wenyine? Where's your parents? Ababyeyi bawe bari he? She's with me. Uyu mwana ari kumwe nanjye. Papa yahisemo kwiyereka umwana we. Yabonye akomeje kwiyobariza umwana ahitamo kuza kumwiyereka. Akana kongiye kubona muze hari muzima. Uyu ari hano. How do we miss this? Gute bino tutabimenye. This guy's been under our nose the entire time. Uyu musore igihe cyose yari aturi hafi baravuga Will Scott.
How the hell is Will Scott still alive? gute Will Scott akiri muzima? I spoke to his ex-wife. She claims he was buried 6 feet under. Je navuganye n'uwahoze ari umugore atubwira ko bamushyinguye. Obituary in the paper. Okay, guys, Will Scott just blew his cover trying to save this woman, and Will Scott yabyangijwe yari kugerageza gutabara umugore. Okay, at least now we know he was responsible for Kurt's death. Ndetse turabizi ko Will Scott ubu ngubu ashobora kuba ari watumye Kurt apfa. Accident that cost one of our agents' lives. Is that what we're going? Yari impanuka, iyo mpanuka yabaye niyo yatumye Kurt apfira nyine. I find that hard to believe from what. Je ntabwo nabyemera kuko nzi ko bari inshuti. Being that is what we are going with. Icyo nicyo kibazo rero dufite. And Reese, the sooner you stop trusting me, nurekera kwizera abantu you will live. nibwo uzarama. Where are we at with this Scarlett Watkins? None Scarlett Watkins ibyo bimeze bite? 33. Afite imyaka 33. Plea. Nta muntu yajyaga yiteza. Recently closed all of her bank accounts and opened one. Minsi ishize nibwo yafunze konti ze za banki zose. And Hanyuma I'm still digging, and that's all the information I have. ibyo ndacyari komeza nyine ubimenye. know where Will Scott went when he ducked out of this hospital. Ndashaka kumenya impamvu Will Scott bamujyanye kwa muganga huye. Yamujyanye kwa muganga. Suspect. Ndetse ubu ngubu Will Scott niwe muntu wa mbere tugiye gucika. You're defining this scumbag. Ndetse mushyiremo imbaraga mubona uwo muginga. None bari gushaka Will Scott bamenye ko ari muzima atapfuye. Buriya bivuze ngo niba ufite amakuru menshi niba uzi byinshi. Katurore. Nasi icyo yakoze yazanye umwana hano kwa wa mukobwa w'abantu. Uyu mukobwa ahora yinywera ibinyobwa byo mu Ingufu Gin Limited yatariho mu tawuni ni G&S. Karanywa. Claire, this is Anna. Uyu ni Anna Claire. Anna? It's my friend Claire. Ora ni inshuti yanjye Claire. Hi, it's nice to meet you. Biti byiza guhura nawe wakano. Listen, if Will Scott is indeed alive, Nimba Scott akiri muzima. ask his ex-wife a few more questions. Dufite kongera kujya kubaza uwo ari umugore ibibazo biki. We've already asked her. Umugore wari kutwara mu bashishije. Any more information we can get out of her? Sinzi ko arandi makuru umugore twamukuramo. She hasn't seen him since his passing. Cyane ko umugore avuze ati kuva umugabo wanjye yapfa ntabwo nigeze nongera kumubona. Okay, according to his file, what they've been separated for 4 months. Wibuke ko bari bamaze amezi ane batandukanye. Be a murderer. Uriya mugabo ashobora kuba ari n'umwicanyi. Okay, that is his Achilles heel. Ariko wibuke ko ari umubyeyi. No matter how bad things. Uko uriya mugabo yaba ari mubi kose. My first daughter, it never does. Urukundo rwa papa ku mukobwa we ntirujya rupfa. Amategeko rero ni ayahe. And let's go for a ride. Fata Reese uriya mukobwa muze tujye kureba uriya mugore. Sawa. Afande arimanukiye Robert. Bajye kureba umugore wa Will Scott. Bamubaze iby'umugabo. Was you at my school the other day? Narakubonye cyagiye ku ishuri. We're okay, but Nari nje kureba kumeze neza. jump out in front of cars like that ever. Ntuzongere kandi gusimbukira imbere y'imodoka kure wa mwana we. Good. Yego papa. Now look, this whole story of me disappearing, Iyi nkuru yanjye yo kuba naraburiwe irengero. it's like a Twilight Zone episode, you know what I mean? Bimeze nka episode ya Twilight Zone. Everything to you. One day. Nzabigusobanurira umunsi umwe. Don't make promises you can't keep. Papa ntukajya unsezeranya ibintu utazasohoza. All right. I didn't have much of a choice. Nta yandi mahitamo mfite. Me. Kandi umbabarire. I can forgive you, Daddy. Cyane ndakubabariye papa. Akana ke. Kari karahangayitse. Da. Oyarareba. Ni umufiye Mary wibera hano. Is she your new girlfriend? Ntahise uriya ni sheri wawe mushyashya. Well, Nyine. Are you Daddy's girlfriend now? Data uri sheri wa papara? We work together. Oya turakorana. That's too bad. Birababaje. Very cute. Ukuntu wari icyuki se sha. If you want to Come be on, his girlfriend, that's fine by me. Jewe ukundanye na papa ntacyo bintwaye. She's beautiful. Shahu ni mwiza papa. Uzabura ubwenge. Umwana ukuntu abwira yego ni mwiza. Yego kumana yanjye. okay, grab your bag. We're gonna get you. Urabizi fata bag yawe tugende mu rugo. I want to stay. I don't. Ndashaka kugumana papa. We're gonna be seeing a lot more of each other. Tugiye kujya tubonana cyane. As we get you home before your mom starts getting scared. Ufite kujya mu rugo mbere yuko mama watangira guhangayika. Expect home from school. Ain't Cyane kagutegereje kuva ku ishuri. So na akana gato kana k'imyaka mike cyane kaba kakwebye ishuri. Take care of him for me, please. Ujye wita kuri papa wanjye sibyo? Akana. Rero umugore katanaze. Anna. It's okay, Dad. Mrs. Papa. Ugira ikibazo. okay, let's get you a cab. Okay, reka ngutegere taxi voiture sha. Kaya kana. Akurino. Baje kure umugore wa Will Scott. It's Robert Martin, Mazina yanjye ni Robert Martin. Criminal Investigative Division for the FBI. Director wa Criminal Division muri FBI. I don't know how many times I've told you this. Sinzi inshuro nababwiye ibi. Will is dead. Ariko Will yarapfuye. Ghost hunter. Kandi njye ntabwo mpiga imizimu. It's your ex-husband? Ese uyu niwe wahoze ari umugabo wawe? Turebere bamwereka ifoto.
yafashwe na kamera yego This image was captured yesterday. iyi foto yafashwe ejo hahise hey kuri ikangamo yari azi ko yishinguriye umugabo w'urusororo abonye amashusho yafashwe ejo na kamera yikanzemo siburo bakubwiye ngo yapfuye rega yapfuye ngiye niba babwira ko napfuye muzamenye ko ndi kubeshya ntago napfa Thorough as possible. So bino bintu turi kubinyuramo uburyo bushoboka bwose avoid unnecessary meetings in the future. kugira ngo twirinde zino nama za hato na hato zo kuza guhura nawe koze Yes, this is Agent Soda with the FBI. uyu ni Agent Soda wa FBI We all understand this is a lot to take in. ndabizi biragoye Possible. bishoboka bite We had a funeral for him. twaramushyinguye I was there. I saw him. naramwiboneye tumushyingura We believe Will may have faked his own death. wirashobora kuba barabeshya urupfu rwe Why we would want others to believe he was dead. kugira ngo abantu bose bizere ko twapfuye na kuko yapfuye Who would have wanted to hurt him? ese hari nk'umwanzuzi wamuhigaga Back when that was his job, he had a lot of enemies. umugabo wanjye yari umupolisi kera kandi umuntu ari umupolisi bafite abanzi benshi Number one suspect in the death of one of our agents. aba agent bacu bapfuye umugabo wawe niwe muntu wa mbere turi gukeka The case we're currently working on. ndetse ari mu kirego turi gukurikirana ubu nonaha Piecing things together, but right now we think Will may have faked his own deaths. ndetse turanakeka ko impamvu yabeshye ko yapfuye ariho ibintu byose bizingiye Fear of being a suspect. So ndetse akaba yarabeshye ko yapfuye kugira ngo ajye akora ibyaha nta muntu n'umwe uri kumukeka Will wasn't a perfect husband. He had his flaws. umugabo wanjye kuko ntabwo yari umugabo mwiza yagiraga udukosa One. ariko ntabwo ageze ku rwego rwo kuba yakwica umuntu Like with your daughter. ese umukobwa wanyu ana What does she have to do with this? ahuriye he n'ibi Exploring all avenues. turi gushakira impande zose Preparing for the possibility that he might reach out to him. ndetse tumenye nimba umugabo wataba yaramuvugishije Just to be clear, Will Scott has not reached out to you. ese Will Scott kuva twamushyingura ntaraguhamagara wapi umukobwa wawe Not that I'm aware of. ntabwo nawe wigeze amuvugisha afande baramwongorera Miss Scott. Miss Scott, what are the whereabouts of your daughter? ese umukobwa wawe ari hehe nona She should be on her way home from school. yakaba yari mu nzira ava ku ishuri Who's her ride home? ninde umutwara ava ku ishuri She'll ride the school bus. iyo ntahari azanwa na bisi y'ishuri At school today. umukobwa we ntabwo yigeze yiga uyu munsi Call it in. batarajya ku mwana avayo bite mama nyagasani bari kuvuga ngo umwana uyu munsi ntabwo yize bahamagaye ku ishuri aho yiga mu binyoni Cancel. kana karahageze urebe For the 8th time, I haven't seen my dad. mbasubiremo ku nshuro ya munani papa ntabwo ndamubonaho karahakanye karatsinze He died. We spent the weekend. mbere yuko papa apfa twamaranaga weekend We were supposed to go to the movies together. uwo munsi twagombaga kujyana kureba filime ya Rocky Then he had to go in for his job, nibwo bamuhamagaye ngo agiye kureba akazi and he never came back. ntabwo yigeze agaruka kana karabeshya shaho kariseriye abana ni abakera Okay. tubwize ukuri When was the last time you saw Daddy? ni ryari uheruka kubona papa wawe wa mwana we I don't know, like a sinzi week ago. hashize nk'icyumweru nyine mbere y'uko apfa I also saw him last night ariko nijoro ryahise namubonye And? hanyuma in a dream I had. mu ndoto narose namubonye mva kubeshya polisi Your principal told me you never went to school today. diregiteri w'ikigo wigaho yatubwiye ko utize uyu munsi For you. wari urihe I was at the cemetery. narindi rusororo I wanted to see him. I miss him so much. nagombaga kujya kureba papa nari mukumbuye cyane Hannah, ana Dad. papa wawe rero birahagije ikirahuri For now. ibyo birahagije nonaha bagiye kubwira umwana ngo so ni muzima kandi bataramubona wabona ari n'umuntu basa kamera yafashe Scott, if you hear anything regarding your ex-husband or need to reach out for other reasons, here's my card. ugize ikindi umenya waduhamagara nimero yanjye niyi musigira ikarita mwe murahura n'umuntu ntimunamuzi ngo ufata telefone ngo wandikemo nimero zanjye nimero zawe urabizi ko tuzishaka jya usiga business card karita iriho nimero zawe tuvuge tuti wa muntu koko byaje gucamo ngoroke ngo kure telefone se wandike nimero zanjye ndazikeneye koko get savinga nimero y'umuntu wanyoherereje udufaranga kuri mobile money I think that girl was telling us the truth back then. urakeka karakana kavugisha ukuri It's hard to tell when it comes to kids. iyo bigeze ku bana biragorana kumenya nimba umwana abeshya cyavugisha ukuri Yeah. Me neither.
kwereka muri iryo joro umugabo yarabyutse hano aracyafite liste kandi agomba kumenya bimeze bite. Vayo urebe masaha y'ijoro zakunino kurikire filime. Umugabo yaje hano byamucanze, afite liste, afite akazi kenshi kumenya abantu bariho amazina yabo n'igihe bazapfira. Ese ninde ubiri inyuma? Abo bantu bakoze icyo ubundi kugira ngo bajye kuri iyo liste bagomba kwicirwaho. Abanza kuza kuri no asuka kuri hometown gace gace. Iriya ni nguvu we nakasutse nguvu, siko ntari ndebye neza, yasutse kuri nguvu. Nya uyu na wari hano. Umugabo yabyutse kare, nta mwanya wo kuryama. Bimeze bite? Nya umugabo azano ku mashini, kora akazi ke, komeza arebe nta kuryama. Hari liste y'abantu bagomba gupfa, ugomba kureba ko watabara cyangwa ukamenya bimeze bite. Umugore afayo, umugabo akomeza gukora akazi. Ntabwo ushaka kuruhuka? I'm not tired enough to doze off. Ntabwo ndananirwa bigezeho naryama ngo mpese. Mfite kongera nkareba. Kuruko ushaka tu. Ngiye kuba ndyamye. Umugabo nakubwenge yari gukuramo ko udakoresha intoki ebyiri, yandikisha amaboko abiri icyarimwe mu gicuku. Yaje hano yo da ehe toka satani chaho segende bigenda. Umugabo ari mu kazi, ari kuri ibintu byafasha abantu, agatabara karaho gusa karikaraga. Genda sege twikomereze. Uyu nawe abura ubwenge kandi afite hano ikibazo gikomeye. Sasa tuvuye hariya tugaruke kuri uyu n'umupolisi. Polisi nabo ntibaryamye, bari mu myitozo munsi twabafushe bishe bandi ba agent ba FBI. Urebe muri iryo joro nabo ntibaryamye, byabacanze. Ikirego kiri kubajabuka. Jano do tera imibare hano, komeza kugenda kuramo kode arebe nimba yabona irindi zina ry'undi muntu uri buze gukurikira kwicwa. Wibuke nukugendera ku murongo, abari amazina y'umuntu igihe azapfira. Umugabo akomeza kugerageza kureba ko yakuramo izina ry'undi muntu bazakurikizaho bicari, nako asoma kuri ngufu. Nakubwiye ngo uruganda rwa Ingufu Gin Limited rukomeje gutwika. Komeza terateranya amatariki n'ibintu by'imibare, ariko akatako nagira n'iki n'iki, akanda kana kari ukagira ngo ari ku ndege. Katururi hey avuyemo izina, atangira kugenda yandika inyuguti yikangamo. Izina ry'umuntu ugomba gukurikira gupfa ni Will Scott, ari nawe nyir'ubwite wivumbuye kare bagiye gukurikiza kwica. Nyagasani wari uri kureba liste ngo arebe undi muntu bazakurikizaho bice mutabare, asanze ari ukwiye kwitabara. Nawe ari kuri liste bagomba kwicwa kandi amazeho igihe. Iyi liste yari isanzwe isaba abantu barazira iki. Uyu mugabo yisanze kuri liste bagomba kwicwa biramucanga. Bibaze nawe umenye ko ari liste iraho y'abantu bashaka kuzakwica. Umugabo nawe bagiye gukurikizaho bica. Hey, tuzacikwa na episode z'ubutaha. Banyitaroka ciao ciao. Okay, tugiye kurabira hamwe ukuntu twakora agasarade karyoshe kandi gatwara amafaranga make cyane abaho. Nk'umuntu nk'umumama agategura umufasha wiwe cyangwa umukunzi wawe, usanga ari ibintu bimeze neza cyane. Abantu benshi bagumye babisaba. No musere nabonye yuko byoba byiza yuko noshobora kuyikora nkayibasangiza nkabereka ukuntu bakora salade mix y'amafaranga makeya cyane. Icyo usabwa gusa wewe kora follow, udukore sabone, udukore partage, udukore commentaire kuri uyu muyoboro wacu, kuri ino channel yacu ariyo Gwanyu
muzohora murabirako ibintu byo kwiga guteka n'abamaze kuyikora bose ndabashimiye cyane muri rusange kuri ino channel yacu ya BFT Entertainment. Mu majambo yose ni Burundi Future Talent, aho muzohora murabirako ibiganiro bitandukanye, cinema, comedy n'ibindi byinshi, documentary, ibiganiro nyene byo guteka, byose murahawe ikaze kuri uno muyoboro wacu wa BFT. Murahawe ikaze rero, tugiye gutangira. Urabona yuko ngahanya dufise imbugita, dufise akarape, dufise karoti, dufise concombre, dufise urutomati, dufise igitunguru. Ibyonya mu kubitegura abanza ukabironga neza n'amazi meza, hama ugacisha no kugasane kameze neza kogeje bien, hama ugaca utangura kurapa uhera ku ntuza kw'ikaroti, uhera kuco ushaka kikorohera, hama ukarapa ikaroti. Ukurikiza ko concombre nayo ukagirapa nka kurya warafye ikaroti. Concombre nayo urayirapa. Ibi biguca bigufasha yuko wakoresheje urutomati concombre imwe, muge yuyirafye nk'uko unye utabaye buyikatagure udupande pande, ahanya bigufasha yuko icigwira usanga isalade yagwiriye ayabaye nyinshi cyane, kuko urabona yuko ni concombre imwe tugagace duherereyemwo yari isa n'iyizimvye gatonya, isa n'iyanzimvye gato kubera ikaritiye mbamwo, ariko urashobora kuba uri muri karitiye usange concombre izimbutse, muga gusa ntivyatwa amafaranga menshi cyane. Ntiworeka kurya agasalade ngo nuko ngo byazimvye. Oya, hamuheje gukurapa concombre, urabona yuko ari ibintu bisa neza cane. Akarega salade rero guys wagateguriye umusheri wawe yaje kukuraba mu igeto canke umumama yagateguriye umufasha wiwe, urabona yuko ari ibintu biba bimeze bien. Hana yuko ucukata igitunguru naco, ukurikiza ku igitunguru naco ukagikata neza, ukakata udupande duto duto kugira ngo navyo nyene bise neza. Urarapa neza, urakata neza witonze, kwa nimbuga itarigiye usanga yagukataguye mu maboko. Kandi byose nababwiye ukoresha n'isuku rimeze neza, amazi meza, intoki uba wazikaravye, byose wabironze. Naho tugiye ku rutomati. Urutomati nagone urarukata mukaruca mu kabiri, hama ico ucubanza ugakanyamwo zirya mbuto ziri mu kazikanya pembeni. Nk'ubu je nabanje kuzikanya ndazikura, murabibona yuko nazikuyemo zirya mbuto. Kubera hari igihe usanga bisarisha imbuto zagumyemo,
amuca tukatagura utumoroso naho ni duto duto kugira ngo nyene isalade ize gusa neza. Iyi ni salade bitwa salade mix uravangamwo ibi nyene mwabonye. Aha rero ni uko nyene nashatse korosha ibintu kugira ngo nyene kaba agasalade kamakeya karyoshe. Ahanye ufise ireti, amareti ucushiramwo, ufise irigi ugashiramwo, ntaco biba bitwaye, usanga naho ni nyene salade yagumye iryoha kurusha. Muga no ngaha hanya ntiworeka kwakira umushitsi wawe yaje kugutemberera ngo nuko ngo ivyo bitarimwo. Ibi ni salade ya mbere yoroshe cane, yoroshe gose. Urabona yuko ukatagura udutomati udupande duto piyese duto kugira ngo nyene bibe muri wa mugwi wo kugwira, kuko hari n'uwundi muntu ashobora gukataguramwo gacamwo ibipande bine ugasanga nyene salade yakesha. Muga ngaho ukataguye duto watwitondeye usanga salade nyene yagwiriye kandi wakoresheje ikintu kimwe. Murabona nk'ubu isiniya yuzuye nk'ibi ntisinutwa bijya tubimare. Turatumira n'ababanyi bose nyene bo mw'ikaritiye baze baryeko. Murabona yuko nahejeje gukata vyose, nakase vyose, utomati, ya concombre, ya karoti, ca gitunguru. Urabona yuko nyene utuntu nyene turi statique nyene ukuntu turi aesthetique ukuntu nyene tumeze neza, dusa neza. Urabona yuko ari utuntu tubereye ijisho. Rero reka dukurikize ko icitwa ivoka. Ufata ivoka, gusa ivoka mwino minsi mw'abantu irazimvye, ivoka irazimvye kabisa, ariko si cane, biterwa gusa n'ababyeyi. Ikintu cose kizimba bitewe n'ikaritiye uherereyemo ukuntu imeze. Urabona yuko uca ufata ivoka nayo ukayironga neza n'amazi meza. Kwa nabwiye salade ni ikintu co kwitonde gusaba yuko ukorera isuku, kuko utagikoreye isuku uragwara mu nda. Hamuhejeje gukata uca ukatagura udupiyese duto nk'uko nyene mubona ndiko ndabikora. Urarangije ugakatagura udupande duto kugira ngo nyene ahone isalade ikomeze gusa neza, idata forme. Murabona yuko durahejeje gukata ya avoka. Urabona yuko isalade isa neza pe, isa neza. Ngari nabibutsa mukomeze kwibuka gukora subscribe, mukore jeme, wakunze ino video, udusangize n'ikindi gitekerezo n'ikindi kintu ushaka yuko twozokora kugira ngo kimenye ukuntu bagikora. Hanyuma ucushamwe akamagi mwabonye. Uhejeje gushiramo akamagi ushiramo akadimu kugira ngo ugabanye amamikrobe abarimwo, kandi n'igitunguru kigabanye ubukare. Urabizi yuko igitunguru kitarimwo indimu usanga kibaba, ariko ukanyemo akadimu bwa bukare buca buragabanuka. Urabona yuko ushishamo akadimu kagakanyiramo,
ikanya neza witonze kugira ngo amazi arimwo hari indimu usanga zitarimwo amazi menshi, uragerageza rero ukagakanya kugira ngo umusosi urimwo uvemwo, kandi uritonda kugira ngo n'imbuto ntizikorokeremwo, anaje zatibukemo muganda zikuramo. Harya nahejeje unaca ushiramo mayoneze, rero ushizemo mayoneze uca uvanga, uca ukora ibintu citwa melange ukabimixa, ushira aho onye uravanga nyine kugira ngo ya ndimu na ya magi na ya mayoneze washizemo kugira ngo bishobore gukora. Hama guys, ku muntu wese yakunze ino video nakore partage isangize bagenzi biwe, abone ukuntu bakora agasalade kameze neza k'ubwenge, akore komanteri uvuga ico wayinenze ku ino video cyangwa uvuga ico wayikundiye. Ivyonya biraduha izindi mbaraga zidasanzwe. Mwibuke no gukora subscribe, hama mwakoze nababwiye ukoze subscribe ubu wa mbere kubona video tuba dupostinze, kuko notification ikugeraho nyene ngo nyene ucubona video tupostinze ugacuba mu ba mbere kuyiraba. Nuko mwakoze kubana nanje, abaravye video mwubahwe, muri abantu banje, ukomeze kunteza imbere kuri uno muyoboro wa BFT Entertainment, Burundi Future Talent. Uyu n'umuyoboro ugiye kubasangiza ibitekerezo byinshi cyane. Murakoze.